ngitawukhuluma ngana indzaba ye-Asylum yamagawugawu nyalo ukuthi yini le Asylum. Sibabonile nabo Alfios sebakhuluma labakukhulumako. Ngawungena kuloko itasisita ngani kulomzabalazo le Asylum. Ngawungena kuleyo ndzaba leyo. Bese emva kwaloko ngiyacela ene question lekhona. Yinye nje indzaba lesele yini le Asylum. Itasisita ngani le Asylum. Bese sesifaka ke imibuto. Ngakangeni kule ndzaba leyo ngivumelene ngisho nako Maswati lamahle. Ku question lethi yini lekumele niyende nyalo uze into khona kuba pointed noma waya kovota uvotela ilunga leParliament noma bucopho noma induna yenkundla noma awuyanga. Get the point clear. Noma ngabe kwawina lo wavotelwa nguwe noma kwawina lomunye lo ngavotelwanga nguwe. That is one thing lengicela ukuthi uyende. Ngicela imimango regroup nibhale tikhalo niconze lo MP nimconze ikakhulu as a group nifike nimchazele ukuthi lalela ke mhlonisho lento leyakhulunywa bobaqede namthandene le ukuthi sifuna nduna noma sifuna uhulumende lesithatha ikhethela yena ngalokho kuthiwa ngini lenimele thine sesiya ku mandate hambe uyofuna le petition lesanithumelela yona sifuna ama-answers. Hambe uyochuba le ndzaba lengekhathi ubatshele ukuthi siyayibona i-budget speech, siyayibona i-service delivery. Imephi le ndzaba lesayisho ku-petition delivery lethi sifuna uhulumende lesithatha ikhethela yena. Kokuqala. Kwesibili, we demand ukuthi akukhishwe bobacede namthandeni bede licala. Ngalamafishane ngithi on kuwe nje obuhleli lapha ekhaya kuhlala phansi nje uthi ngiyothandazele bacede ngiyosila kuhle kuzila kuyasebenza kuzila kodwa kukaneli kungako uyayithandazela imvulu uphinde uyohlakula uphinde uyovuna kuhle lokuzila nokuthandaza. Let us go and up the temperatures. One, lo MP lo bucopho lo nduna yenkundla bahlaseleni ngetinkulumo hayi ngematshe. Yendani lapha enkundleni itopic ihlale yinye yonke inkundla yaseSwatini abathi bafika bakhanze ukukhuluma kunye eMaswati. Ngiyanicela, the more you do that is the more you are playing your role wena ulapho ekhaya. Two, kuna nakulo kwendiwa ngaba labasesigwe nasehosiya elushini lwekulwa na hulumende uye athule sathi insita kini titi leti insita tishort isweit usesigwe umuke bantfu umhlaba lo mhlaba bekamele isweit kuwuthatha kodwa bekumele ukuthi bavumelane nalesive bekumele ukuthi bacompensate lesive. Imbiko lesuthola lokho uthi isweit uthathe masime bantfu ngoba yena ukahulumende. Ngithi ke laba kwende sigwe basukume bathi ngakunye kubili kwasukuma bogogo kwasukuma bomkhulu kwasukuma youth lilanga ngelilanga esigwe nasemphakathini welushini ehosiya ihlala ibambene indlela yokumncoba uhulumende ukuthi akhanze kungasima lula on the ground nihlangene ma demands enu Asylum. I-Asylum Maswati lamahle ngithole eNgilandi ngihleti ngekwemthetho la ngikhona nginemvume ukuthi ngingasebenta mangifika la ngangicabanga ukuthi anginawuhlala la ujika ngathi mangifika ngicetha kubona eMaswati uhulumende wase uyathreatenisha wathi mina ipassport yami is going to take it down ngoba ngona ligama lakhe wanela ke kusho njalo ngiyabonga Alfios wangisida lokuthi ngithreatenishe because nga-understand ukuthi kusuka kwami ngela ngibuyele eSouth Africa la bengikhona angiphinzi ngihambe sengidawuhlala enzaweni yinye lokulula nokuthi ningibulalele kiyo ngoba nifika nala ngiyathi ninebantu beno but it was worse. So wana la kusho njalo ngantshintsha umcondo ngasa ngisabuyele emuva ngahlala phansi ngaqala kufaka inkulumo ukuthi hey ulwa nami uhulumende waMswati lalelani ngeMaswati kuyi process udzinga bufakazi
bekuthi war wena vele you are being persecuted for your political beliefs udeliqala banema systems abo lamaningi laba checka ngawo wena uletha yonke le evidence ukuthi yini nani lo yentile le event lakini they check basebenzisa yonke indlela ye intelligence to find lokuthi lento loyishoko ukuthi bayakuphoqa kunalabanye lo ngikhuluma lababoshiwe badonsela lide badonsela ukuthi batifunela ntingucuko they screamed that emva kwaloko base babuya bathi look we are shocked ukuthi lento ya absolute monarch vele isekhona we are shocked ukuthi vele lo mngamo usakhomba we have evidence ukuthi when you are not safe siyabona ukuthi bangakuhlukubeda banenhlityo lembi siyabona nokuthi vele ama human rights ayanyathelwa singeke sivume nawe ke ukuthi uhand over kibo ngihumushela generally what is said kunama conventions lengawaveta la kulesive ukuthi abakwendi from their minds no kunama conventions labangona bawasayina ukuthi okay lo refugee indzaba yakhe ngabanje nalama refugees nale asylum yehlukene kunalokuthiwa ufuna a political asylum ngeke lokwafunwa kimi labanye bethe ngalo ukuthi bahlushwa ngemadoda abo aba abuser kucheko lokuzivela endoda ayikuhlupha mbamba domestic violence those things it has nothing to do with politics lo lwethu ke mhlangothi lwethe politics kudadishwa le politics lokuthi vele lesimo sinjalo leswatini so it was qualified uma lo Alfios nje athi batang extradite khathi bangunika le asylum bebathi kuyingodi ukuthi ubuyele siyakuvikela kule state sakho do you think the world revolves around your mind angeke ngikuphendule Alfios but ngistela amaswati ukuthi ningashwana nokuncane elivalo uyahema nje uyakhupha lo muntu waNkulunkulu bengichaza ke lokuthi yini le asylum so ngedlule ke amaswati ngithi noma ke ikhona le asylum mine kulombuto lokuthi isita ngani thina singemaswati lalelani ke amaswati lamahle i-asylum itawukwenda ukuthi mabe kufanele ukuthi ngiye eAmerica for global advocacy I will have this powerful travel document bengeke ngikhone ngale diplomatic passport yaseSwatini bekutawufuneka ivisa kodwa ngalele senginikwe ngilamangisi sengivele ngibambe indiza ngiyoshona kuleyo ndzawo ngoba la mave emhlaba ayihlonipha the travel document le ndawo unikwa yona yala kuyawusita ke umzabalazo because wherever international advocacy or le pillar yaka global advocacy kuyo yonke imizabalazo idlala likhaza lelikhulu njengoba nineke nibamba the ground eSwatini thina nabo Free Swaziland movement thina nabo IB nabo bonke laba diaspora we will work together to make sure ukuthi umhlaba sees Swaziland for what it is not what it says it is kukhona lathi Mswati makakhuluma la ngaphandle athi Swaziland inje thine kwethu kuveta lesithombe mbamba ukuthi unebantu ejele lababophele ukuthi bathi bacela lamandla alo hulumende angabi kuye asikhuluma head of state sikhuluma about the power to govern so i-advocacy noma ke i-global i-asylum yamagawugawu will assist on that ngicina ngalelithi Maswati sitosebenda ngiyani ashorisha we will work in the international community Mswati is going to fall ngisija ngitshele lapho we will work but ngeke Mswati awiswe i-global advocacy phela those who are on the ground must fight hard those who are outside must fight hard these two horns will then collapse the regime kugcine hulumende abekwa ngeMaswati collectively njengemave onke emhlaba I think